Сәлемдер, сіздерге бүгін Райка және бүгінгі видеода мен елканы наряжать етемін. Осындай елка. Ну, не маленький, ну, короче, маленький чуть-чуть, но келеші обязательно үлкен аламыз, так что будем продолжать наш. И осында бізде елка, и короче, шашақтар. И много-много игрушек. И давайте, кеттик. Вы точно забыли, что нужно адамға тіркеліп, лайк басып, и комментарий жазып кетіңіздер. Мен бірінші улыбкам. Вот, достар. И не забудьте. Мен сіздерге тырысамын. Ускорительный вариант Steam стрелки. No more champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so grey, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all have our homes, our will to try. If we don't, we might as well lay down and die.
міне біз уже елка жинадық, как вы видите. Қалай сіздерге ұнады ма? Бұл бізде мен елка уже бізде көп тұр. 10 жылдай, наверное. Мен туылғаннан бері. И келесі жылы біз обязательно үлкен елка аламыз бізді. И бүгін просто не получается, и короче не получается. И мне бізде бүгін осындай елка, шашақтар бар, чтобы аяқтары көрінмей үшін это өте күшті. Я осылай маска киіп алып, типа рождественский и кенгуруми. И мне просто самое главное, это у нас звездочка, игрушка, Дед Мороз. И, конечно же, көмекшісі деген атырметін қалмыстым. И, конечно же, оловтар, конфеттер шпанцон ала салған. И мне осылай обязательно жанатын нәрселер, достар. Мне бүгін менде осындай новогодний видео болды. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. И Last Christmas in either my heart that I will, but the very next day it better way. This is la 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 la. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day la la la. Мне осылай бізде новогодний песня и достар сізбен болған драйка. Пока. Арнауға тіркеліп, лайк басып, комментарий келіңіздер. Пока, достар. О, наконец-то. Что, выключаем? Выключай. Выключаем вот такое решение. Все, давай разбираем тебя.